arang-arang dairy. Nah, memang.
pasat kami perhitian itang yang nami tu paparan yang boron dua lima kami pinaparan yang boron marpagi dua nao itu hudia tu kan itu sasawat tu silang mi marhite pasar metuan yang boron di Tanjung Lenong. Pasatan namin datang ulos solo. Atau hamang baru isi mama jalon sida sini. Asa marurat do jabi-jabi merdak kabaringin jumulu hami berserta bitulang au dia adong di pakuling nami manang di kata nami na hurang luli soang songoni dihamu sudah kau duran hula-hula saat tabi gurang amang raja nami amala na hurung adong sawatik songonon marbagi ulo sumahami molo hami hula-hula na marhamarangi marse belgar rohanami di belgani rohanami sampai hurak kami bagi ulos dalam negunan. Kalau ay ditarik kami sian uduran di tulang nami narobungan nami hulala usun ui jadi apa soang songoni sian uduran nenggolan kujo hami usun ui apa bahkan sian uduran muna apalah omaku au husu hami usun ui suku pami sadabi jadi urus nenek sisa pasado nami sabun dua HP hami hula-hulamu era sokong sabun dua.
mari Tuhan. Soksong ni aka ulos na storok rabu. Amang boro, marpaure na mga mong boro. Siti di may nasikop ka ko na klaro na. Tusa dia ke ulos na butan tayo na siya hula-hula mga hangin. Saya kuhat tabanan gol. Ulos solo. Jadi kalau on, ada lo yang boro. Nalaw sa ton nami. Ulos solo. Isi mahamu nalaw na chalo. Di pasar maton yang boron ima ulos libadan song nidok tua madahon ani mabagaben natin ang mutabuan ari pinapun yang ang boron namin ado gabi ngortotong masih paloloan sa asur tidak gutubatian nunga basa tamu ulos libadan diring mangulo totong madirapat ituan apa kami di harus firma pokok gol pasalongan firma to dinami jong mana pangmon mari semua taruli dohami Poparan ni damangon, boru bere, ibe bere. Soni nang kapopuna, lumobi hami, agkaro nga tubo na rapotan do hami, ulos na hapal, ulos na gagam. Ang diyak matutungo, maso ma, asasa, masun sa tubor kayan. Nunga sa daw hami, paso-paso marite, ulos doon. Harboy pernatin, ba, sahat mahilap tubang gabi. Raja nami. Dahil ang baro. Uli na ibaga, na ipapay muna, pasahat-paso do hami. Maghitom marada nami, rolo hami manopano pa kamu, so pasahat sa hatong sila sigawan nami. Ready mahu magdalong na
masa depan calon doh muna hula-hula namin at manurung si hotang do tabak. Lo ayun na si hotang itu. Iyo. Kamu mamangaliat tuh siang, no? Natatari na dapat kaparan. Jadi baru tuh hula-hula naposo si hota. Nomai. Iyo. Tuhan teman gue pasu-pasuna. Mau lihat mas kamera jana mi nong man tasong imam. Mau nggak ada mak, koi malo pangkatan. Bersedia kita perhawas. Tuhan debata Jehovah amanami pardengkan basa na sumurong. Kok hamuliaon ng hasangapong madisoban rohanami tuho ali Tuhan. Puhilalahami do holan anani dengan ibasam do ali Tuhan. Na mga ramo tingulu nami terlumuwi ma diulaw nami sadarion. Ginamamuka siyan nasugot sa hatutikyon ali Tuhan. Mardala di bagasan damay ng lasniroha. Na di bagasan holong na siyan boy. Alanima Tuhan tamado totong tuho pasaton nami diudut ni akaulon nami di bagasan sadarion diulaun habatahon nami marhite parsarima Tuhan nyaman nami ng postang ditunga-tunga ni ami di bagasan tikyon. Ali Tuhan dinamarudut pe akaulon nami asi maroham paso-paso mahami saluhut na terluwi ma dihasuton nami songsoni di horong di saluhut na hula-hula na sida. Nang masipangan ng mahami ali Tuhan, mangalap gugo marhide si panganon ali jumulo mapaso-pason, aso pa kami gabi gugo na baru mangulaw na baru tulong na roham. Mulai ati madiho ali Tuhan marhide na amo Tuhan Jesus Kristus matay kami tuho. Amen. Kita ni Edu. Iro. Ara tu jamu ni amata sikit jaga. Dangaran bapak bagi di si. Pantoma. Iro. Rohamu jauh 20 halak boru nami. Pamoron nami. Golan ang golan. Doho dibun kertas. Doho piring. Kertas asa pinadala non. Raja nami ditaringo si panganon na uparade ang masuhuton. Asa si titi masuk kulang pangorok. Bolonung nga sa isiani. Tusan lai mere. Tusan kami pala surhata. Batuhan to mamanggoy pas-pasuna. Gabi horas. Ro. Masih kamu. Saya bagi dapat tiga panganan. Kertas do piring. Panganan. Piring. Asi dapat asi bagi ke sabola dengan nomor. Iyo. Marduay na gudang, marbagi na uting. Dusro hata. Len. Pasama jolo tinggal panganan turun ke tabak. Tulang nami tabak. Tusan surjo apa? Si bonik kali. Tulang nami tabak. Hula-hula nami manurung. Hula-hula nami siapa? Keluar mana isari? Udah kayak sila. Nami manurung. Torpil 2, 1 koordinat. Bona tulang nami manurung. Bona nami manurung. Pasaknya mana? Iya. Pasak bonanya. Raja nami nama lo mangal sudah hamuna di ami borumuna. Wah mambayanon. Sonom ma pertorok nami. Inilah pasahat. Tupan nami ina marujumulu amang opu berengki na sarima tuon. Jadi makataya amiro anak muna. Ima helan opu berengki. Gabi raja nami. Adong do ipolok ipasahat na borumuna. Ini mapanaran nami si hotang si Raja Uluan. Ini papapan namin na may panguro muna paparan ni Upuy si Kodang Ulong si Raja Uluan. Asibar hani de bata. Manupahin na dong doham ito lang.
Gabi na dyan namin. Akawara daw nga hula-hula. Mauli ate maran dyan namin. Asa dito ba siya pa? Kurang palu-palu na. Pinasahan namin. Ringgit si Tio Soron, kudang mapinasuna. Mas itu. Pusi, asa puso kami. Gabi. Iya. Lihat tuh dito. Nah, lihat tuh. Lihat tuh. Basuh-basuh kami ya Tuhan, sayur sihat kami Kiro-kiro, karena Tuhan hatilah siroha Tuna wasani, tuna damai, dame pangapuli Berkokomi, talu busui, si belis pamagoi Ai adong do Tuhan ku nama kokobang agar pajang disilangoi Kuku mokobang do lurus muderni aku kupi sudero saki Dukar pajang luhai naga dosa nilai asal sakino makino Sokalya kali asani Tuhani iya siani topikino Oras Tagam rohan namin sunguni pa panggupi muna di kami. Tutuma tutu angkia ma song nilo tutu kusanggar ma porik lubung sa tuwa. Segari mana di lumuna hilurang pinahan oras ang majolma. Amang baru na nami. Ada doon na padalap kami. Nakin nga hujalohan nga rupir dohot ulos gajang rabuhuran na rawar. Alay na margor marabong sa dariyon. Galing nami marka si Hotoha, si Hotang. Dison manang na sa dia pe harbupir. Dohot ulos na ipasaton nami Tuhan mo. Ba las marohani rajai amang baru nami mancalo. Uboto manak kasiling emanyan bodoy. Kalau aku tok raja, nanti sih kan dulu sih udah ngurus sih. Ya, bener sadami. Jarang mah.
Kalau di sa panyaran namin, madalo para speed. Terus roh rabu sa dama, roh namin ito talaga. Di maula di ba ni Raja firma to di ba pasalongan. Kung golang na, tangan ni Raja so ni man di man daulon. Gabi maraja nami. Oh, tole manga. Hai tanya punami putus situ morang. Gabi ya, Mak. Situ morang si pitu ama parjuho kira-kira patot di nasora sira. Manang na dia pelua nasada rohani si pitu ama baru beri bebebe. Ope di sasada punya punami. Popara na punami putus situ morang. Roro hami. Laho pasahat si dua nami marite sakti. Asal dohonom batu hamuna hasuton bona hasuton nami. Si titi masih kopa golong-golong pangorahuna. Tuk sosokuk peon. Nahu papunguhami lahu madenai narikot tu ulau sadarion tuhatama manggohi pasu-pasu. Matutu sinami. Gabi ya, Mang. Manotor hami ba? Gabi. Si pitua. Gabi ya, Mang. Ayo, Gabi. dong. Raja nong atumu. Gabi Bapak udah. Si titi masih kopa golang-golang pangarahona. Otik sosadia na upasahatami. Manguru bihamu molutuk suku sosuku pei ngajelas tak cukup alai tuhata mamanggohi pasu-pasuna. Dinasaha matuha mga puto. Mula ati madihamu wakka dong atubuku. Dong atubu namin di Nelson. Amang tua, amang muda. Inang tua, rohot, inang muda, lungo bima diaka, laporu nami, amang boru nami, iboto nami, lain nami, na adong di luar ton. Bere ibe bere. Bere ibe bere. Iya. Unguan ni, lima oputa,
dua situ orang si pitu ama. Gabi. Pos marohana nami jadi dalam pos marohamuna berarti nasa ada setawono dahita sada ulaon jadi di perborhani dabang na sa holong yon. Alani saya kejang bema aku umur muna bapa do tamak kaino nang soalnya kabaku maka adekku maka naborku ang borku do akadekku botok sudina. Saya itu hatta mana mengirim kita sudena dia kita malinganan ganuk. Yang saan non sudian na tudoton saya itu hatta ma apa sauto sudi akka sakapta. Pamolya ti gudang ma ipasaro hanami. Sungo bulu di hamuna akka dong atubu nami. Cipitu ama na dong di lemon ba molya ti ipasaro hanami. Mau lihat tema? Tunggu nami. Isala pertoni natutu nami on. Beka mo no partu sudah. Gabi Mak. Sasabiak kan. Sasal pada pato sa taon. Tolong kita bantu dulu. siopa odong les di rumah tu soni pe na boy tapatupa hita sediri patupahon setuhat tama namang boy pasu-pasuna gayo haryara mabona haryara rating
hariaran ng bulong. Gabi maamana, gabi ng boruna, bere do ibebere, o para no puta-puto si tumorang lumobi ma dilihat portibyon, terutama di Tano Parserahan Daging Matutu Bapak. Alanong nga, marsipay para kami kanelul na din gani parbos nami. Gabi emang. Si Titi Masatan iba. Gabi emang gabi. Dumulot ang pasahat, mauliate, tumata patingan basay, ala asido horong ni Rohana do dihita, na mangiring-iring lakata sa tubutaryon, buhay sungunon tinggan at sarata di bagasan tikyon. Tuwa muna keluarga ni natuwa nami, ang pagjulo, manadikon kita siyan asiyang anon. Dison rodo hami, siyan parari kami sa kalibus hurwei. Iman ang pasahaton, natong dodohot kami, naturut berduka cita. Kong dohami marhawat ni Roha, mangurupi hamuna di sitaw nonon, ima di sudia ka keluarga. Jadi alani tu hamuna sudia ka keluarga, saya tapasama tu mata pardingan basai, also dohot arsa ni Rohata, sudia do buhi patulusonna. Jadi si dohon nami tu hamuna, ang giat ma di pudini na tuwa taon, dinggan-dinggan samuna sudia na ibagasan keluarga. Jadi tu songon ipe hata na jepek, yan hami utusan para Kamis mole ate ma. Puji Tuhan. Nanay mamon
haheheon dohot hangoluan nina Tuhan Yesus nga mangulo do ganuk nga porsia diahu atik pemate ibana jaladang mate be ibana rodi saleleng nileleng na amen martang yang mahita ali Tuhan debata amanami na di banagitjang nga somarmula nga somarujung doho ay naso ulo sudah do akataon mo Alay lamuru jalalam sudah do bohal nami di tanoon. Jalahatok do hami laho salpu siyan hasyanganon. Songoni nang dongan namion. Nang jinomi tuwari nasora sudai. Nunga salpu sudai ngoluna di tanoon. Jalanunga ditinggal hon salhut arta na ulo buruki. Akog ni apuli marohani na marsak dison. Ima akadongan ni namateon. Akatodong na aka alialena rodi sudi akana solhot tu ibana asa unang magdilid na sida ala ni sita nonon saitaiti jalatugu marohani hami ontuho asa lang malungun rohanami diinganan na sonang di lambungmu ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Hatani debata nagabi ucahan parpumuata ada orang sota pataru bakini na tua-tua na tahahulungion tuinganan parsatok kinoni huenet hamima sian sada Korin 15 ayat 20 songonom ma tarsurat disi alai nunga hehe Kristusi sian namate ibana do parjolo niaka namodingi alai nunga hehe Kristusi sian namate ibana do parjolo niaka namodingi ima sahana Hamang kadongan na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Rasa tolok do hita molohudoko kami bahwa molo piadong edde 520 na mandokon partangisad do HP anggo na dihasyanganon. Ale molo didoko tuhita to ema mate maho di bagasan tikyon rapi torodo hita mandokon pete majo. Alaniaha nampeta dokon rura partangison di hasyanganon ale ternyata tumabodo mangulu di hasyanganon gudang-gudang dojolma anti manang pantang atas makanan tertentu sadar tujuanna asa gajang umurna tarlumo bito akanda tua-tua nolong parsahito masa tu pamatangna pitor tingildo parbinigan nasida tarimo tuak ka ubat jadi kalau marcarita akadongan oma ubat niya sa murat oma ubat sumonon manang maralo pe isian hata ni debata na pasti tagodo pitor hatok do hita mga luba asa siyang kia manian parsahito na masa di pamatang ta boy tanggal sehat hita. Kalau menjamita na tuari dari minggu takas tutup keluarga hudokon bahwa kita harus sadar bahwa hidup ini ada dua sisi mata uang. Ketika kita lahir kita juga harus ingat kita juga akan mati. Ketika kita datang ke tengah-tengah dunia ini, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, sehat atau sakit, kita harus meninggalkan dunia ini. Jadi dengan standar ni jolma, adiga do nasida meninggalkan hasyanganon. Persoalan naimah ketika kita sadar bahwa semua orang akan berlalu dari dunia ini, jodoh do jolma dakia mempersiapkan dirina, adiga do debata mengalap nasida. Gudang dojol masonari dan mayilabe mangulahon nasara, mangulahon dosa. Seolah-olah kita mengatakan bahwa hidup ini akan selama-lamanya, kekal untuk selama-lamanya. Tapi pada sisi kita menokon sudido kita pasti mati. Dangan nanggo sada siya kita nabui hol saleleng-leleng na anggo nadihasyanganon. Hape bibir taman dokon 70 20 do umur di jolma. Lobi siang 70 sebenarnya bahasa-bahasa ni debatadoi mardongaton hanaluton. Pero kita mesti mandokon ngalupet aho Tuhan asal maboy hubereng akka pinopaku odo na masa di hita. Alan ido jojot hita molo masa dong natapor hatsian hasyangan pitor hera madeli do hita. Pitor hera tumatangis do hita. Di pitor kadoko mahera dangan dong bepak kini mon di hita. Seolah-olah kita mengatakan Tuhan itu tidak adil. Mengapa Tuhan memisahkan orang-orang yang saling mengasihi? Terlumobi nang tu inalagi di son. Na pasti neng dohonokun nampe madua pamatang ni damang ni son na pasti lumud do rohamuna marsirang sian na hinahulongan ni rohamuna. Na raido na parjolo neng sahat tutong-atongan ni keluarga namin ni son bahwa kematian itu akan dialami oleh siapapun di tengah-tengah dunia ini. Kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun kita harus siap
menghadapi panggilan Tuhan. Itulah yang pertama. Nga padua hon, mahite turpo di bagasan salarion di paingo do nang tuhita. Apostol Paulus pandokon songonon, molo memang holan na mati do Kristus sidang hehe ibana, sebenarnya marisuang do hita maka porsiai ibana. Buasa mau gabi Kristen si uto Kristus molo so hehe Kristusi sian hamatian. Di sido adong pakirimun na mengulu dia la porsia mandokon songonon. Jikalau aku mati sekarang, jikalau keluargaku mati, mereka ada di surga menantikan aku. Alani ido di dokon sonari memento modi. Ingot ma ari hamamaten. Jadi napa dua hon molotaberin dongat tabostang mate peak nasida nama dokon de ingot ma hope ikon songonido. Molosonari au pabor haton damangon mungkin saja 1 menit kemudian, 1 jam atau 1 minggu kemudian, mungkin saja au do dari pabor hatamu siang tonga-tonga ni hasiang anon. Itu kenyataan hidup di kita. Jadi alan itu berani Apostol Paulus mendokon ala nunga hehe Kristus sidang musuh behamati ani. Gabe dongan nama, gabe lasni roha nama, ala niaha, ala marsugut pajupan dohita, doho nata haholongiti. Takas do neng dohonoku, udah komu se buku de 383. Molo masihol hodiau, ingot ma na disurgoi doa. Odo takas, bahkan tolu opat pitui takas do mandokon say masih paida do sogon aka na porsiai. Persoalannya cuma satu. Melona doon mate di bagasan haporsion na. Apakah pinoper ni opung prengki situ orang? Iko barani mandokon lubis yang haporsion da tua mandian haporsion ni aka pinoper na tujuan niayon. Saya di batama manupahi mapargogi hamu manang di dia pe hamu maringanan. Amin. Moliate male Tuhan molo di bagasan botarion boy makatai hatami di tonga-tonga ni parsauran nami mapargogoy hani Tuhan laho mangadopi ragam di parsirangon di tonga-tonga ni portibion. Tarlumubi Tuhan parsirangon alami hamatian. Molo bostang peang amanami di son Tuhan na dua-dua na hinaholongan ni roha nami rabdohot akapinoparna na di bagasan arsa ni roha. Saya homa Tuhan tumibu mengapuli roha do pikiran nasida. Tarlumobi inanami inang burmalurung di sot Tuhan. Asa boy ibana marnida do sakap ni debata naleng pamasawmu di bagasan salhuna. Suang songoni nang hami akan ruas ni hurian. Nang suli hami namar pugu di sot Tuhan. Ajari kami, meluhuberek kami pedongan nami Tuhan peang alani hamatian. Dan nama dokon ido ujung ni segala sesuatu di ngulu nami. Ale permulaan na denggado ala nunga rak marsaur nasida dohok debata nang kami pe Tuhan ikut mengadopi hamatian alai Tuhan pargugui kami asa manangadiga debata ro mangalap kami siang hasianganon dapok mu kami songon naposo na haposan mulai tema Tuhan hupataruh kami mabaken yamanamion di bagasan ias ni roha apuli roha ni keluarga apuli roha na makahulungi na tua-tua namion. Mulai tema Tuhan di bagasan Kristus Yesus martania kami tuho. Amin. Mari dimahima. Mari kita nomor 75. Lo asau asalawau tu Yesus kutu nadau. Foto di bataku. Di pasu-pasu Tuhan debata maho laho ruar doho laho bongot olat nion rodi saleleng nileleng na. Amin. Mari kita sadat sia 155 katutuk mak.
ale-ale na diha siya ano. Masadi bolo mate dagingon. Salut nai masari modo mate dagingon. Ale marihot situmorang. Siantano do permulaan ni daging mula may gabetano. Ale Tuhan de bata namano paho. Doho Tuhan Yesus Kristus na paluahok ko siya dosa. Doho todi purbadia na majauho Tuhan uluan na sorasuda ima mangaramoti orbu ni bakem paimaro ari parpudii. Amen. Martua doa kanamate marhite-hite Tuhani olat nion olo ni natodii asa maradian nasida sianaka ulauna ay namangihu tu nasida doaka naniula nasidai. Amen martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di monagijang hodo debata na punahami ro di sude ngulu nami say lehon mahiras ni roha di hami asa marlas ni roha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saha tutanganmu matod di nami dohot daging nami asa undang lilu hami di ujung ni ajal nami say lehon tod di mi manugu-nugu hami asa diramoti hami molo hubulus hami rura ni linggoman ni hamatiani asi maroham say pamasok mahami sugot tu hasonangan na sundeng gani. Amen. Ulio kami matiki tu keluarga laho mandabutan. Enggak ada ngulo masirah bahara tu itu solo du bana atlang ya. Satu ni. Ay dito arabo de parmasonang. Tangan ni Belgana, boleh dong tanah di kau bagi tu dong kamu sono. Di warung roti kalau bagi. Angkai subut tak apa berdari. Sudah tahu. Kamu tahu ni? Nah, nak iman isu? Ya. Ngalat tolpeng be muse. Do muse pamatakon sianta no mano. Suang mangolu ba non ni Tuhanku. Haleluya, haleluya. Suang mangolu bae noni Tuhanku. Haleluya, haleluya. Rakmandok mahita di tangyang hato patay. Ale amanami na di mulangijam say pinarbadia magwarmu say Roma harajaonmu say sorma lomon ruham di matumon sumon na di mulangijam lemon matu kami sa deon hanguduan siya pari si sama dosa nami sumon padesa nami di dosa hidungan na mardosa ko kami unang kami tugihon tumangujunan kadua mahami siyan pangago ay hono na puna harajaon dohot hagugoon roli asangapon sa lilim na amen. Asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di basa ama. Dohot parsauran ito di porbadia madongani hamu. Amen. Maredehita 340 itu. Say masih paida. Say masih paida dona porsiai. Say masih paida.
sona ini Tuhan sonangan ini. Dosa